abacuruzi bakaba basabwe kutazamura ibiciro bitwaje izamuka ry'igiciro cya esanse. By'umwihariko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minikomo ikaba yasabye abacuruzi bo mu Rwanda kutazamura ibicuruzwa byabo bitwaje izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Tariki 16 Mata urwego ngenzuramikorere nibwo rwazamuye igiciro cya litiro ya esanse kigera ku mafaranga 2938 y'u Rwanda, kivuye ku mafaranga 2303 y'u Rwanda. Naho rero igiciro cya mazutu cyo kikaba cyaragumye ku mafaranga 2205 y'u Rwanda. Aya ngero akaba yarasanzweho kuva ku itariki 3 Mata mu mwaka wa 2026. Ibiciro rero byazamuwe bitewe n'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran iri kubera mu burasirazuba bwo hagati kuva muri Gashyantare 2026. Ino ntambara rero ikaba yarakomye mu nkokora ingendo z'ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli binyura mu muhora wa Hormuz. By'umwihariko ino ntambara ikaba rero yaratumye ibiciro bizamuka bya esanse ndetse n'amazutu ku isoko mpuzamahanga, kuko akagunguru kabyo kagurwaga amadolari abarirwa muri 70 kakaba karenze amadolari 100. Nubwo rero byiyongereye cyane cyase byongeye kumanukaho gatoya ubwo hatangazwaga agahenge, ariko bikaba bikomeje kugenda bigaragara yuko nubundi akagunguruka esanse gakomeza kugenda kazamuka karenga amadolari 100. Mu kiganiro na Radio TV 10 cyabaye kuri uyu munsi ku tariki 20 Mata, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri Antoine Marie Kajangwe uyu ngureo akaba yasobanuye ko impamvu igiciro cya mazutu kitongeye kuzamurwa mu Rwanda ari uko Leta y'u Rwanda ishaka korohereza abaturage kuko mazutu ariyo ikoreshwa cyane mu Rwanda. Kajangwe kandi ahangaha yanagaragaje ko imodoka nyinshi zifashishwa mu bwikorezi bwo mu Rwanda zikoresha mazutu, bityo ko rero mu by'ukuri ngo nta mpamvu abacuruzi bafite yo kuzamura ibicuruzwa byabo by'ibikomoka mu gihugu cy'u Rwanda nk'ibirayi, ibishyimbo, ibigori, imyumbati ndetse n'imboga bitwaje izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli.